Şunları var. Yöngelen yok. Ana bir buna düşünüş gerek. O için daha biraz hızlı çözülme kurgular, bugündeki adamızda közü var, malumatı aldı. Eğitim ben var, kimi şeyinden sorgulasına var, gubernatöre girip bu meseleni kavrasından koyup da suyunu hareket kılamışlar. Artezan kastırganlar. Kanday değilsin? Mındagılarınca kavaket eng to'g'ri aytdingizlar. No birinchi gapda o'tirgan herkes yana so'rov berdingiz. Burada suv gazları bu taza suvun jo'mog'i chinni aytganda eng boshdan o'xshaydi. Men daha birinchi analiz qilganimda bir oydan oshib ketdi. Men birinchi bergan so'rovim shunday bo'ldi. Burada analiz qanday bo'ladi? Burada analiz taza chiqmadan keyin o'sha taza suvni ekspluatatsiyaga berilgan ellarda anan ekинчи o'tirgan bola berib o'tgan so'rovlarda bарлығы bunday tanış o'xshab ketyapti da o'zim berib ko'rdim. Anan ikki kun burada gubernatorda bo'ldim. Aytdim, shu analizning yeni raqamga chiqqandan keyin men o'zimning adıma ofitsial qayg'u berganga to'g'ri keldi. Bu masala o'g'ir ekan, chin aytganda. Rayonning dengligida toza suvni no'llayni chechib qo'yish oңой narsa emas. O'shaning uchun gubernatorga xat bilan qayg'u oblastlik strukturalarni tuzib, ekotexnik inspeksiyasi bo'ladi, ekolog bo'ladi. Bishkekdagi komitet var, suv departamentleri var. O'shalarni qo'shib komissiya tuzib beramiz deb turibdi. Ana sizlar aytib o'tasizlar, bayaqi javobgarchilik qanday bo'ladi deb. To'g'ri. Misol uchun o'zi bo'lsa javob bersin. Misol uchun kuch tuzumlar bu bo'yicha menimcha ish qo'zg'alib bo'lishi kerak. Bu bo'yicha jon qolmaydi. Chin aytganda. Chunki mamlakatning maqsadiga yetib o'tirgandan keyin o'shaning uchun ish qo'zg'alib, binolar talabi o'zicha ketaversin. Ani tegishli o'zicha службалар javob bersin. Bizdagi negizgi maqsad hozirda bo'lganlarga men so'zning boshida aytdim-ku, yangi yilning oldida janob xabar bo'lsa da aytib qo'yish men bildim. Men o'rnida girmisiz olsangizlar da o'sha maqsadlar. Geldi komissiya keldi. Erten keldi, bugun keldi. Qaysi kuni kelsa da men o'sha komissiyaning qo'rg'onduzining javobini yurgizib o'tgan ishlar bo'yicha shu komissiya qurolidan so'ramay, elning oldiga kelib bayağı kasap soysun, soysunlar. O'sha kishi o'zi aytib bersin. Hozir biz bu yerda tartışaveramiz. 40 metrda suv chiqadi, 175 metrda suv chiqadi. Agarda chiqmasa ne sebepten chiqmaydi? Kartasini qo'yib turib, misol uchun o'sha suv departamentidan kelgan komissiyaning o'zi kartasini qo'yib turib, ana tushunarsa, hozir biroz chiqadi, biroz chiqmaydi deganda foyda yo'q. O'sha kesikoy adamlardan komissiya tuzilib, o'shalar kelib, sizlarning oldinglarga javob bersa, menga yengil bo'ladi. Chindan o'sha aytsa, birozi suvni qachon chiqaramiz, qaysi aqsa qarorlardan chiqaramiz deganga javob beradi. Birozi murdagi hozirgi sistema mizansiz bo'lgan кезде qo'rqinchi o'rsidagi kuch tuzumlar o'zining jiyitini chiqaraverishmaga hechkimiz jo'to'g'ri sudda qo'shamiz. Chin aytganda, hozir sizlarga belgilangan negizgi maqsadimiz o'sha komissiya ichakda chiqaradi, ichpekda chiqaradi. O'shaga cheyin bizning hozirgi qo'ldan ma'lumotimizga tayanib ichpek turmishlarda so'rab berib Oldum gelişince ispek olurlar. Turmuş kırıkçılıktan yanca faydalansa bo'lishi kerak. Hozir yüzünden aytadi, ishga başlanganda doktorsiga qo'llanamiz aytadi. O'sha joyda so'ylashaydi. Anan mumkin bo'lishicha ichayotgan suvimizni, urayotgan tomog'imizni toza suvdan biladi.
ошол маселе жөнүндө сүйлөшөлү. Азыр могу күнөөсү кыйкылышына келишине эч бийик чыкпаган. Тергөө жүрсүн. Күнөөнү табуу тапсын. Бизде негизги максат турду ошо келген комиссия бул суудан ичкен болбойбу, анда биз кайсы суудан ичишибиз керек? Ошону табып бериңиз. Табылган жерде силерге сууну кантип жеткизип беришибиз керек? Ошол маселе жөнүндө сүйлөшүбүз керек. Анан калганын акыры орган өзү чакырып сурай берсе. Туурабы? Мына областка барабыз өзүңүз Будан БШК колхозу болгондо эки аба неме чабанына БШК колхозу скважина баскырды. 250 метрден 270 метрде скважина. Таптаза артезиан баскырды. Ошо эки артезиан ошо бойдон турат да жер. Минез менен турат ошо. Ошодон тартып койсо болбойбу? Биринчиден. Анан экинчиден муну сиз айтып атасыз, органдар карайт. Ошолорго чейин айлык мунуку колго бербей койсо, мына 170 метрден ошону казып бергенге талайга айткандай укугу бар болчу. Казбай туруп, жаа туруп, бизге чукуп туруп баягы показука туруп мындай орустар айткандай кетип калганда болду. Анан ал жерде менин колум жок, тигинин колу жок, тиги бу деп неме кылып койгондо, колу да бар экен анын ошо өкмөттүн. Ал ушул жөнүндө бир ким бакына бардыгы болуш керек азыр 170 метрде болсаңыз 14 миллион акчаны кайчан кетирди булар? Ошону 170 метрден казып бергенде бакыян эле азыр мен таза суу ичип барып элек. Болбосо ошол жерде эки скважинаны көздүн текшериши даяр турат ошол жерде. Экөөдөн биздин бакыянын немесинде турат, чек арасында турат. Кайсы жеринде дейт? Мурунку Кош сарай деп коет. Азыркы ормондун атасы мурун отурма сарай. Ошол жерде эки скважина бар. 270 метрде неге телеметрден чыккан ошол жер бар. Нур кайрак ошол жерде саклап ошол жерде. Нур кайрак сарайы. Ошол кезде жоопкерчиликтичиден бүгүнкү турмуш аким бергенде чакырат болмок да чогулушка. Эми мындай кыла, мен айттым го. Анан жана бул эжеге айтат, мына депутат өзү. Депутат 170 метрден касында таза суу чыкпайт деп. Бешикеден чыгып атат, жолубузду эки скважинаны текшерип туруп ошол жактан алып келип Биз мен да күзө берип коеюн, жол. Кечиресиздер азыр. Мен мына биздин айылдын талабы биздики. Мурун ошол 14 миллион чамасында бөлүнүп тургу. Ошол акчага кимдер кол койгон? Ошол келип биздин алдыбызда, айылыбызда ичине келип. 11 депутат, айыл өкмөтү, биз айыл ошол эле талап жазыш керек эле ошолор. Аким орган чечетте ушул мөчө калганбыздар. Орган чечип берип койгон жазыш керек эле. Айылда жөн ич келип атпайсыңар. Азыр айттым го, бул таза суунун жогору башталды. Эми азыр ошо калып алган адамдарды алып келгенде менде тергегенге укугум жок чынында. Сен күдөлөнгөнсүңдүр, айтканда да укугум жок. Ошон үчүн азыр жок, мен ишенсеңиз бул боюнча мен баштан аяк билем. Мен билем. Камаш айыл боюнча да билесизби? Камаш айылын жаңы чыкканда мен ушинтип кайрылгам. Полиция арыз таштаган. Айылдын атынан, элдин атынан. Ошондо полиция мага 72 миң сом төлөйдүм деп, эгер моюнуна коя берсем. Эми азыркы президент жакшы эле коррупцияга каршы иштеп жакшы болот. Мүмкүн азыр айтып аткандарды жооп бердим да. Мына табиятчы кайнады отчеттер албай койгон депутаттар бар биздин. Ошол 5-чакырыштагы. Анан мен ушундай эле көзүн салып, ушул башынан сабит деген туурада башынан келе жатат да биз түшүнүп келе жатат мына. Ошондо таза суу чыкмак, мына эжеке айтты го, документи жок деп. Биз документи жок суу чыгып кеткен, таза суу чыгып кеткен анда биз бакыяны үйгө калган. Бул жер туура эмес болуп калды да.
Mına gördünüz, dокументи жоқ, суды içe alın. Emin dокументи жоқ болса, документ жоқ çıkarmaya koysa болмақ. Осында айыл өкмөт бар, айыл депутаттар бар. Барлығы қарсы. Ушуну мен айтып чыккам, келечеги жок деп, мына келечеги жок экенин көрсөтүп атат. Айыл Камаш айылында ушундай деп. Ошо сумманы азыр Судun açılışını yazardı. Sen de ayıplaydı da koy mutluğunu cevabı. Ne oldu? Biz ayıpa Жылдын союп берген, жылдын эмнеси союлган дедим. Жылдын союп берген ошол шақырып, мен жаман көрдүм. Ama önce mikrofonda olur. Mikrofonda olur. Yeni Burak 2015 yılı men ayrılık oldum. Daha ayıp etmedim size şu aykadan bilgimde hansı kulaklı söyledim. Ayrılık oldum. O süreçte projeyle kariyerinde şeydi. Kanday aylarda Semal Camiayet Kurulu diye kim degen belirli kim degen asakalmışlığında kariyer. Ana değil, o projeyi devamlı Anamın kalbinin lideri sayarının kanday masasını altına bize mutlu ayında şu Kamaşay'ı azalttı. Taza su yok dedi. Özgür karşımızda bireyle ulamamıştı. Mutluluklarının karşımıştı. Kuru, sayılaştı. Anam karşı dedi. Projektisi varmış yaptırdı. Özgür taşıda kıldı. Anam kaç kilometre dedi? 5 kilometre dedi. 5 kilometreden oldu. Var 5 kilometrede tarihte Unçukbay projesi. 1.568.000'ge 5 kilometrede sotta turba al dedi. Mamlekettin bir son maksadı bir son dini korumanız. Al dedi bakan Öpik Su Kompanyası bakan fonun aksası var olsun. O 700 ton deputatlar araçtı. Bolduğunda bezetleşti. Anadolu Sosyal'da 700 ton bölük verdi. O sopa kadar çıkardı. Bugün şeyinde içeride Prokura bu şey radyasyon bölük dedi. O yıldı. Ama biz de aslında bunu desteğinden laboratuvarda öğretmenler. O sözü laboratuvarda öğretmenler var. Karakolu mu şu laboratuvarda öğretmen altın aslısı mümkünlerinde laboratuvarda öğretmen. Yani. Var da. Nesi? Yok o sonunda öğretmen size ruhsat verilirse o son negizinde atılış oldu. Bolda anın tutumu az olsun bunun kapısı oldu. Bu suzu devamlı 100 metreden daha bir vakit o olsaydı. Müslüman oldu. Biz sen demeyiz ki biz hayvanları dersine kalkıp geliyor. Dersine olsun hareket yapalım. Acaba 14 kilometre bölümün akçanın kim cevap verir? Al, buradayız da. 14 milyon akçanın депутаттарға өкіметті жоқ көрмейді. Анын мамлекет тендерге өзінің ұлыстыгер алдағы бұлар деген бала тендерге бермейді. Тендерге жаңағы термал деген құрылыс, МК құрылыс деген ұлы алды. Ошол ишке күштү. Аны өкмөттөр депутаттарға эч бир сомго касация эте албайт. Бирок ошол учурда айтып коеюн 2019-жылы biz analiz alganda таза olmuş dedik. Doğru mu? Айтыңызшы. Контроль ел içi atkan жерде biz обязательно контроль кылабыз да. Ел içкен жерде biz обязательно контроль. Аны суу алабыз. Ал бизде регистрациядан өтсө да өтпөсө да биз жазабыз. Анда общий химанализ, баканализ болмай чыккан. Эми берде маселе, биреле маселе. Берде жанагы өкмөт колдой болгон. Муниципалдык менчикке кабыл алып койду проектти. Ошо проектте требование койсо болмокта негизи. Жанагы 40 метрден эмес, аны кабыл проекти 175 метрден болсо, ошо казасын деп койсо жарашмак. Бирок аны өкмөттө үнөтүп айтпаш керек. Ал проект менен таанышыш керек да бардыгы. Биринчи таанышыш керек. Эски жарат айтып кетпедимби?
начальник укус айтқан өзі баратын жалбекер hakim болсын, мен первый зам болсын, даже жиналыс болғанда мына кешен мына өзіңе туралы баққан соң жиналыс болғанда мен айттым ғой сонда сіздер балықтар өткізбейсіздер, қасықпен ертең қасықпен қамсызған деген кешкесіздер не болып жатасыңдар, естімейсіздер деп мен саған айттым, өкпетпен айттым осы жиналысқа осы жерде тұрып. Анам осыменен бізге лекция өтіп кетті, аяғы келіп, мелманға келіп тақалды, мен лабораториядан өтіп кетті, бұл қазақ емес. Көпшілігі аз болып, шын айтқанда бір-екі есе операцияда болды, өкпет өзі бөлі болып больницада жатып шықтың тұрау. Осындай болмады айтты. Иә. Енді бақияна көптер бөлімен болып отыр. жоқ, енді аға ешкім жоқ бермек. Азыр Абдразакпен Шакатбаев суны ішпейді дейді. Ол суны ішпейді дейді. Анан кейін сен өкіміз азыр перестрамайыз, киіп жүреді. Тиісті органдарына барып, бұл кіші тапсырма береді, осыдан іздеп шығарса, барып анықтайды. Мен тұрам райондық Birden söylüyor. Bu camiye getirilir. Aşamalarından bakımda aslında panika olmamışsa o da gitmişler. Panika kopayı çalışıyor. Teşekkür ederim. Таза болгондо бежик айттыңыздар, тоо. Сиз таза. Бирок ошол сууну ошол жерде өзүңүздөрдөн алыстар эле же алып барып берди. Жок, жактан чыккан, булактан чыккан суу. Камашайын. Общий химанализ менен эле баккан Жок, ошол сиздер өзүңүздөр алыңыздар булактан же булар алып берди. Өзүңүздөр алыңыздар. Алыңыз турган. Алып барып берди, мүмкүн ошол вакытта таза азам Ece, böyle simanalist yapmaysa, o simanalistlerin çocuğu, işte redaktördeki oşun geliyor, biri buraya çıkması gerekiyor. Mesela kankeri simanalist filtresi olup artık redaktördeki eşit sistemi oluyor, ve bu oluşuyor. Biz жаңа айтып кеткен кайталап кетейин. Эл ич жаткан жерде обязательно анализ алабыз. Ошол кырмаш айынан биз квартал сайын бактерия айынан квартал сайын суу алып текшерилет. Бул общий химанализ, анан баканализ. Туура эле чыгып аткан пределов нормы, жесткость бир аз көбөйтүп койгон 10-га чейин 8-9-га чейин чыгат. Бирок биз муну айттым мониторинг менен текшергенде Бишкекке жөнөткөндө ушундай болуп чыкты. Альфа суммарный альфа тираж повышенный болду. Ошону биз келгенде ошо тоолор боюнча ошол канча суроо күтүүгө туура келет. Ошо жоопту же канча күнгө чейин суу ичпей жүрүүгө туура келет. Канча суроо бар, канча убакыт бар. Ошону билебиз да, ошого канча бүтүрө турган киши иштеп атабы, иштейби? Кимге иштеп кимге этеби? Бизде жооп күтөбүз. Жок, ошо бага чейин башка вариант барбы? Бул боюнча чоң иштешип калсын деп прокуратура, губернатор, айыл өкмөтү менен мен өзүм да даже Бишкекке сиздердин сууларыңар боюнча барып келдим да. Эми специалисттер келсе, ошолор эмнедейт, анан ошолдо кетет. Ал качан керек? Ошо. Анан бирок мындай бир вариант болуп атат да, альтернативный вариант. Айтып кеттим го, скважина бар, Бишкек скважинасы. Бакыяна турат, ал бакыяны чегарада экспложина турат. Ошол скважинадан эгер суу алып текшертсек, ошол да жакшы болот деп ойлойм да. Ama şu ıkçamda oluşturup çok teşekkür ederim. Nasıl oluyor? Bizde o çok gerek değil. Ana. Hani işte Sürekli apartı motor menen alır. Sizler aytpayсыздар бар, суу машинасы качан чыгат турганын же суу жабып калса, күнүнө айтканда биз арканакай. Мисалы мен спорт залда тренер болуп иштейм да. Эртең балдар машина
2 saat машина болғаннан кейін мен ағана қарай орынға келеді да тек бала жумай келеді үйіне барғанша ойнайды алдағы мен азыр күн суық болады спорт залға шығады аяғын камаштың башынан мықтылап башын майға шейін барады да ошол жақтан бері келіп машина терлерін құрғатады кетеді ағана қарай мысалы адам суық шақалышы да мүмкін баягы күнүгө келет бирөө может жуунат бирөөнүн үйүндө душу бар бирөөнүн үйүндө душу жок эгер ошону ағана чакалай жатса болот да буланчы эгер мына спортсмен бала көп мындай 2 күн 3 күн жуунмай койсо чакалай чыгат да анан ал чакалай эртең кайрадан жарага айланып кетиши мүмкүн же ошондой көйгөй азыр сууну жасалса баягы аябай бизге эме болуп калат да кыйын эгер колдон келишинче тезирээк ошону чечсеңиздер бирок күндө Asal yok. Bunlar da soru cevap yapmayız diye bana size ayıplamam bu soru cevap. Biz ağırlıkta bana bu soru cevap. Ama yok mu? Bir arada bir soyutlarında işlettiğim soyutlara kadar su çok olmalı. O şunu anlayabilir mi? Bir arada ana şekilde bir kullanmış. Eğer o su çıktı, suyun anayası gelip tekşerip bağır gitmeyince bu su cevap. Kaçan tekşerip rezultatını aytат biz. Diğer ruhsat belirleyen açamız, ağaçayı açılmıyor. Andan size Kudayla beni alsan, Aslanbek, tek toprağı söylüyorsun olmuyor. Sen toprağı bayrakta söylüyorsun. Bu yerde cevap veren turan benim oğlum. Men cevap veren var, sizin 5 oğlanlara büktüğüne. Azrın ayet olsa, oğlanlara kanay oldu. İyi mena yetten eski oğlan bir oğlan turanımızda suyun ışın taşlarında bayısalarında sudan oldu. Ana kim zaman, ökmöz zaman, kim zaman bayılta zaman olsa, oşon gün birisi zamanla birisi durasınırda, bu su zaman ağzında yapılan korkuyor. Hazır biz ölüşçe kalalım bu yerde. Beklerden zapsını elin anlamına ustat verelim, ana biz eli ölüşçe oturup gazı yaşıyoruz. Evet, geçen ekleri bakıyor olmaysa, araç. Allah'ın ekleri Özümüzde oturup bir yapıp tutuyor şey. Bakın bu da çözüm. Ошол сууну ар биз үйүбүздө суу бар да, мурун кастан булуктарыбыз. 10 метрден чыгат. Бирок ушуга чейин ар ким өзүнүн ден соолугун карап туруп текшертип, ичсем болобу болбойбу деп текшертип келип атканбыз. Буга чейин. Жок, уктаңыз дейм. Буга чейин текшертип келип атканбыз да. Ошону дагы биз кайра текшертип, эгер ошол суубузда жараксыз болгондо аны сууну малга берели да, өзүбүз суу менен алектенели. Болғанда біз ішектен келе тұрған комиссияны президенттеріне ертерек. Ошомен іш алып барамыз. Nima bo'ldi? Sizcha siyosiy muhitda bayram boshlandi. Arabcha Amerikan patchilarga suhbat bo'ldi. Sizga kelganda Cevap karşınızda. Evet. Kaçacağız suyu çok yapalım. Siz bir taş içine gidelim. Biraz da sonra oturalım bakalım. Bizde vadoz çok demiş. Memleketçilikte. Bizde rayonda Sakal hükümetinde çalıp vadoz çok ekan. Devda 1 tonnalik bochka var. Buna hazır aeroportda aytdim, janabi traktordan detallarni chiqarib ekskavatordancha ehtiyotdan suv tashlashga tayyorlab qiladi. Bundan boshqa aviayo'laklar qayerda var, komposto var, yo'q deb astirayotganda da topshiradi. Bunday so'rovlar tayinlangan. Uranchi motorda qo'yib, o'sha suratlarda keyin aytolmayapsizlar endi tushuntirib. Uran ne sebepten bundan burun tekshirilgan emas degan men bo'ladi. Jalanlar jo'skasini boshqa himoyalanishlar bilan tekshirgan. Uran nega tekshirilgan emas deb. O'sha javob beramiz. Undaylar.
алсак өзү 2019-жылы бул анализ жакшы чыккан. Бул анализ жакшы чыккандан кийин дальше текшерилбейт да. Азыр завышенный бергенден кийин уранга текшергенде уран деле азыр химический газ завышенный болуп атат да. Аны дальше текшериш керек. Айтканда Алматыга барыш керек. Эгер норма болуп турса аны дальше текшербейт да. Hazır ben bir sürü koyayım mı işte? Hazır ben batır sürü koyayım. Hayır, kulağına hakilerinde yapsan kendisi ayırma bizim ayırma. Neyin ayırma bugün cevap dedi. Neyin cevabı? Bunlar dostlar da muhtar neyin? Dostlar ama yapma söyleyeyim. Neyin cevabı? Bro, aga tek işe ayırma o bir devlet neyin? Uşun günü azıcık saatte dönmez. Anken biz uşun günü su içip veriyoruz. Ama mekanlara bol kalandan su cevabı. Erken başta bir saatte su içiyoruz. Mesele olur. Na azıcıktan başka mesele olur. Cevap olur. İşte ben ayırma duram. Atayla duram. Men misалы барып суап келип ичкенге ашсам жок. Андай көйгөйлөр өтө көп биздин айылыбызда. Ал сиздер сууну жаап койсоңуздар, камаш айылы эмес, муксуга келген балдарыбыз бар. Ошол аккан суу ичет, ата-энеси үйүнө жатат, балдар аккан суу ташып ичет. Ошондой маселелер бизде өтө көп. Сиздер колдон келсе, сууну жаппай эле, наоборот, эртеретип туруп, ишин койгонуңуздар жакшымы? Men öz günüge 3 çeki su içemem. Ben sonunda ya şu. İçip turgan su. Biz başka su kaydan taşıyız. Beni karazan kambar. Meni kolumda o'zi qog'oz turadi. Men atqaruchi organman. Men atqaraman. Yo'q, men o'shundan hakim turib checha oladi. Yo'q. Uchun qancha misol Yo'q, unday emas. Bektir Azrail'dagi bu men o'zim chaqirib, Turanib chaqirib, keling sizning cho'g'ishga qatnashib beraylik. Rayonni Bektir Azrail boshqaradi. Ayılga men javob beremiz. Қолымда қағаз тұрады, мен қолымда қағазменен атқарышым керек. Елдің аймезін ойлаш керек. Хорошо, мен елдің қамын ойлайын да, ойлап тұрып сілерге ашып қойайын. Ертең бері қара қамар, ұқпайсың, мен сен ұқпадың. Сенің сөзіңді ұқып тұрып мен ашып қойайын да, ертең тексеруші келіп тұрып, мен апарып тұрып жауап қойсам, кім жауап береді маған? Бекісі қармайсыздар. Жоқ, андайлар көргенбіз андайлар. Азыр келеді, ертең ашып кетеді. Мен сынушумда өзү бакыян элге ынтымактуулугуна жаштарга ушинтип уюштуруп айрым көчө өз-өзүн түзөп график менен ашап берсеңиздер болот деп. Эти андай нерсе болбойт деди. Мен суром район жетекчисине дагы көп сурап деди. Автокаллар жаштар сиз өзүңүз кепилдик сөзүңүздү айтыңызчы. Мисалында мындай суу болот деп мен аракет кылам өзүм. Силерге жашка чейин мен активдүү чыгап бергенге мен аракет кылам деп айта аласызбы? Мына айылдың айыл басында тұрады. Айтыңыз біз бейді, күтейік. Мынake турай болғанда мен азыр чигөз бар. Ертең жөнөттү, ол азыр жөнөттү комиссияда құрамында айтыстар болды. Ошолор жооп бермейинче мен жалгыз жооп бере албайм. Суу ичсилер же ичпеңдер. Men ошолор келип бир жыйынтык чыкканга чейин чыдап тургула. Канча күндө чыдап мен айта албайм. Бирок мүмкүн болушунча тез чыгат экен.
Misalda sınayın dedi, ayo joş mına öyle yapar, dartanbay sınayın dedi. Intımaklı, biz özsüzleri ucu oldu, ayın içine sırtka çıkmayın. Bakıyan elinden aylap etken olursa, rayon destekleri baytı. Azır noğu, situasyon menen, misalda, ayından eli tolu 100% artsanında, rayonda, oblastda destekler job verir. Atı job verir. Az mıydan, kitine işte otur. Bakıyan elinden rahmatla istamışlar bulur. Oşun için, oşun aldın Allah, uşuğa şükür getirip, bunda yazıcı bol getireyinde, ertelek hareket kılmışsa, bol bolsa üstünde kayıtlarından jaktarız var. Bir moy, jettiler turan adamlarız var üstünde. Atın ayıp koyuyorsun. Bakıyan elinden aylak ketmeler bu. Özü bol kalmalar. Ayın içinde de. Bu asakalında da pisliği şu. Bakıyan elin tumunu kapıyor. Şu merak kevler su taza su tekşermeyi koş boyama çok asaltılan getireceğim şular Güneyli'de. Oşu biskünden umurunu tereyle kazıp su çıkartmamanı içip içmek de koymanı biz hazır. Üç koydurmak. Bunu ama taşlar olur. Oşu da biz dik oturmak mı zaten şununla? Düşecek bir şeyden çıkartmayı koymanı dik oturmak. Oşu kazımamanı şöyle açlar. İzin var. Hastanede yine özellikle alır umar bakmayan gece sohbete de kalırsın. Başka ve bu yüzden bunlar hastalar diyeceğin gibi bunu hastalar diyeceğin kabul etmiyor. Öyle gitmek istiyor. Hastalar korkuyor. Hastalar korkuyor. Bu sorun çoğu. Ölümsüz işleri mesela. Sağ olun. Aramızda arkadaşlar canınızı istemeyin. Ama size bir soğuk size getirmek olmuş. Şimdi ayrı bir toplumda bunda soğukluğunda siz öğretmen sanat sanatçılar bölgede sanat sanatçı aydın bölgede ama bunların altında bir tek işinin yedi oldu. Bağımsızlar özümüzün erkenki memeden keşiflerinde bildirişini istemeleri koronası olgular çıkmadı. Haber olunca burada da biz hata olsun çünkü Sudan'ın içi yok. Bizim organizasyon böyle olsun mümkün mü? Mümkün emez. Çok var. Anankenin en çok neyse cama. Biz öz üstü sürüyorsun, çekişip, Cenab-ı Mal'da, üydü kir cumay, yedişirak cumay bittiğinde kolunu, yok hiçbir ittirdi, bazı kol koyup, öz üstü, köçe cama kol koyup, ayrılıkta ziyan tibi duranda, isterge ziyan tibi duranda, bu teke toplu, bu teke çıkarıp, bir işçi olunca kol koyup, cavuş gerekli, kol koyup. Bunlar kim garanti verir o? Bunlar uçuş sordu, değerinde biz yeteneğinden beri söylüyoruz. Kayıt arasında, bunlar aksakallı gördü. Eğer de bunlar yani sıra uçuşu, üç yol yaptı. Biz gelmiş, misal için böyle. Biz oradan adamlar anlayacağız. Saldattan ayrılmamız yok. Amerika gittik. Organlı saldatlarımız. İçmesi benim zaten şey yapılsa saç değil de içmesi de var. Anan değil, eğer de kritikliğe kadar olmazsa bol. Cama çizsede de cama. Oldu. Sıkıntı yeter bu hayırlı kızlar kimizin oldu biz özür çekiyoruz. Yok bütün de büyük kurak. Yaşlar bazı kurak. Aslanlar devam ediyoruz. Az kimi o bir bazı kuraklar çok var. Kaptan çıkartıyoruz. Ne insan olduğunu kaptan. Ne yakışamazsa bayka bisikletler. Yakşı o görmüyor. Ben hangi büyük ayıplayım, hangi köprücü büyüğüne su didisi. Yani hastalıkların olduğunu kaldı. Vahşe, bugün ertemeden cavazlarsın. El pol olmak bu. Hocam pol. Keyiflerine pol olmak. Azı biz kebir. No, hiç kimin bilmez. Bu dediğin olarak bağımlıysa su çekmeyiz. Sağlık su var orada. Kiri üstü var, içeri üstü var. Benzin özü 60 sonuna olacak.
Barıp içkimle su atıyor da ana pigini koldan duruyor. Kol başlısı cuk, tek başlısı cuk da. Siz özünüzden korkmak, geceki özünden korkmak. Biz en güçlü bu canlı, ayın özün takdırın çekişinde uzak vermiyor. Biz özünüzden çekişiyor. Zaten Seher ayıplıkla masasının bağlı düşünüyor. Biro oşol tartılgan sistema, içi таза su деп tartılganda. Al жерде жана чакмалуу иштерге колдонулат, анан ичет келгени жок да. Ошон үчүн мына мен суроодо айдис көчүп атат. Жок, бул система ичүүчү система деп атат. Soldaki otur. Yaktalar uzak verelim. Göğüs otur. Televizyonu bir gece hasta. Su cevapta yapalım. Doğru cevap sor. Adam kuru açacak. Yaktalar gerek içeri göğüs otur. Göğüs otur. Evet, sana gittiğini koyalım. Evet, kırmızı çoğunluğu ne? Bir çoğunluğuna seçtiğin zaman ne geçtiğini kaçıramadı. Tecaklıca konulaştıramadı. Gitme, evet, üstüne çok gitme. Yok, gitme. Бүгүн мынакей Бакыян маданият үйүндө таза суу маселеси каралган ушундай бир чогулуш болду. Бул жакта Кара Бура райондук мамлекеттик администрация башчысы өзү келди. Эгер бул иштерден суу чыгарып койгон болсо, эртең буларга да дооман коебуз. Бул айдын айданда бүт барып айдан азыр чыгып кызай кетет. Ошону уганын жыйынтык чыгарабыз. Анан дагы бир нерсе, мурунку чогулушта кийим уюшуну кийип жатканда эмне үчүн аялдар жок? Эмне үчүн азыр аталар да ошону айткандар? Биринчиден экинчиден бери жөнүнө кыйып атабыз. Өмүр бою жанына келгенбиз, бирок ошондон иштеп ушундай жакшы нерселерди кылып атат. Biz bakıyoruz,